Vsakič, ko eno bitje vzpostavi bodičito, ste lahko prepričani, da se že obstoječi bodhisattve in bude vse povsod zelo radostijo tega. Tega se radostijo vsi bogovi v vseh svetovih bogov, ki se zavedajo duhovnosti. Zakaj? Zato, ker vedo, da ko eno samo bitje realizira tako, uresniči tako veliko motivacijo, se ustvari takšna količina koristi, ki je ne moremo prešteti s svojim umom. So do not wait that somebody becomes a bodhisattva, that somebody realizes the awakening mind. Do work on your own mind. Do meditate deeply on the meaning of awakening mind, so that you become the one who achieve bodhicitta and enter the Buddha family for the sake of all sentient beings. Zato ne čakajte, da bo nekdo drug postal bodhisattva, da bo nekdo drug uresničil prebojenja. Temveč delajte na svojem lastnem umu. Delajte globoko na pomenu prebojenja. Zato, da boste vi tisti, ki boste dosegli bodičito, da boste vi tisti, ki boste postali član družine Bud za dobrobit vseh čutečih bitij. We can see already in our world of perception how many beings do need help. How many humans, how many animals do need help to come out of suffering. What we do not see, but what we can think about from time to time, is the amount of beings which are invisible to our eyes, and the amount of worlds which are invisible to our perceptions. Nevertheless, in every of these worlds, there are a numerous amount of beings also needing help, also needing to be shown the path towards goodness, the path towards enlightenment, the path towards liberation of suffering. So to help all those beings, we need a lot of bodhisattvas. Že zdaj v našem zaznavnem svetu lahko vidimo, koliko bitij potrebuje pomoč, koliko ljudi, koliko potrebuje pomoč, da bi se osvobodili trpljenja. Ne vidimo pa, občasno pa razmišljamo o tem, koliko bitij, ki so nevidna našim očem, in koliko je svetov, ki so nevidna našim zaznavam, pa so v teh svetovih vseeno bitja, ki prav tako potrebujejo pomoč. Pomoč, da jim pokažemo pot k dobroti, k osvoboditvi izpod trpljenja. Zato, da bi pomagali vsem tem bitjem, potrebujemo veliko bodhisattv. Along with the practice, recitation of mantras, meditation, try to develop and feel this sense of responsibility that one has when knowing the path towards enlightenment. It is within our hands, individually, how many sentient beings we will be able to help, and when.
as soon as we can, we have to practice towards enlightenment. We have to generate a stable mind, and with that stable mind, a stable motivation in order to accomplish bodhicitta for ourselves and to show the path towards enlightenment to all other beings. Poleg praks, poleg mantranja, poleg meditacije, poskušajte razviti in čutiti ta občutek odgovornosti, ki jo ima posameznik, ki pozna pot k razsvetljenju. V naših lastnih rokah je, koliko čutečim bitjem bomo lahko pomagali in kdaj. Čim prej moramo prakticirati za razsvetljenje, ustvariti stabilen in s tem stabilno motivacijo, da bi lahko dosegli bodhicittto zase in na to pokazali pot do razsvetljenja vsem drugim bitjem.